Sutra se sneg nastavlja.
pretpostavlja. Kažu da će biti i do 40 cm, a u brdsko-planinskim predelima i preko 50 cm snijega. Dakle, vrlo pažljivo. I to ledene u Paliću, slaba kiša u Kikindi i imamo ledenu kišu u Zaječaru, u Vranju pada, ali malo toplije. Sneg u ostalim krajevima, potpuno kolaps saobraćaja, a što se temperatura tiče nije strašno, nije neki veliki minus. Palić 0, Sombor, Novi Sad -1, Zrenjanin i Kikinda 0, Valjevo i Beograd -1, Kragujevac 0, Kraljevo 0, Kruševac takođe, Ćuprija 0, Niš i Leskovac 1 stepen, Vranje 2, a najviša dnevna temperatura oko 4 stepena. Dobro jutro. Angela Merkel poštuje želju Beograda da postigne kompromis sa Prištinom, izjavio predsjednik Srbije u Davosu. Venecuela prekida odnose sa Sjedinjenim državama i proteruje diplomate. Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Valencije 82-81 u Evrokupu. Za više sa media.rs. Mr. Jenkins, Yes. it is my special pleasure to present... Baš si papak. A još jedan. Mr. Jenkins, Evo ga. it is my special pleasure to present to you our most famous singing star. Pretty Brennan. Here we go. Mr. Jenkins, A, Pretty Brennan, zna se. A pritom, šta, Brennan se stvarno sad prečka nego. Su otišli neko letovanje. Porodično. Pa sve, bre, ništa se ne menja. Mislim, ovo je sve aktualni danas.
Of course. Usually I'm like whatever, but tonight the way you're moving got me with my mind. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos. La noche está para ahora y es correcto. Y esos que no se vayan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Si no me quieres con reggaeton lento, just get a little closer, baby, let go. Excuse me, baby, boy, just had to dance with you now. There's nobody in it that comes close to you, no. Your hands are on my waist, I need you all the days now. Your body's on fire, full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. To all the ladies all around the world, go ahead. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos. La noche está para un reggaeton lento. Esos que no se bailan hace tiempo. Solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Si no vienes con un reggaeton lento, just get a little closer, baby, let go. You know I can't wait to get to the floor. I know you like this reggaeton lento. This ain't stopping, baby, till I say so. Come get some more. Boy, I wish that this could last forever. 'Cause every second by your side is heaven. Oh, come give me that boom, 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 boom. I tell you, baby, you give me hot stuff. Love make me sick, you my doctor. Don't you know you're playing on my fire tonight? Can we get out here on my set? It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos. La noche está para un reggaeton lento. Esos que no se bailan hace tiempo. Solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. This is how we dance it on reggaeton Ulazimo vazduh čiste, evo to javni naši slušalci sa severa Evrope. Ali u Beogradu sasvim drugačija situacija. Na uglu Nemanjine i Kneza Miloša trava je blokirao saobraćaj, autobus stoje još 10 minuta. Dobili smo i fotografiju sa mosta Peška. Nije očišćeno. Dosta... Dobro, čišćenje su negdje Beograd, Novi Sad, pas. To je ona logika, što da slaži krevet kad ćeš ponovo da lariš oči. Čistim sneg još pada i padaće. I sad čekamo da se stutnji pa ćemo onda da Pa čistimo. realno tamo negde u nedelju ako bude lepo vreme da se krene to polako. A to je najsigurnije varijanta sigurno. Što se naše zemlje tiče, imamo, ja sam već razmišljam o nekom imidžu koji smo stvorili tokom godina. Možda nisam ja baš to pratio kod nas, ali u susednoj Hrvatskoj je to jedna velika afera koja trese vladu. U pitanju je jedan snimak na kom se vidi aktuelni ministar poljoprivrede u hrvatskoj vladi koji se zove Tomislav Tolušić i pojavio se jedan snimak u kome se vidi čovjek koji jako liči na njega u nekom beogradskom apartmanu. On je onako raskomoćen, doduše obučen, a u krilu mu sedi prostitutka koju on onako, kažem, ona je u nekom bodiću crvenom, radost, i
apotekama. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavjetujte se sa lekarom i farmaceutom. Kako se kaže, namaže ili pomaže? Kaže se Omaž. Prirodna kozmetika. Drugačiji pristup u nezi kože. Kvalitetni, bezbedni i efikasni kozmetički proizvodi po svetskim standardima. Pružit će sjaj vašem licu. Potražite nas u bolje snabdevenim apotekama ili na sajtu omaž.rs. Kozmetička linija Omaž. Posvećena bogatstvima prirode. Stižu fotografije i snimci iz cijele Srbije na mostu Beška, sneg i led, ali ne verujemo ništa ovim društvenim mrežama. U Beogradu grad takođe popriličan haos i evo najnovija informacija kaže Mirjeva Višnjička prema Bogosloviji Mili se vozilima, kilometarska je kolona, snega ima i bit će ga još, tako najavljuju iz hidrometeorološkog zavoda, kažu da će padati i narednih dana, petak sigurno, i očekuje se visina snežnog pokrivača do 40 cm, u brdsko-planinskim predelima i preko 50. Birajte ovaj svetli deo dana za putovanja, ako baš mora, 10-17 časova, zimska oprema obavezna i vrlo pažljiva vožnja. Sreća putu, žele radio.